Kua whakaoki hia tētahi o ngā ika āwhiro o te ope taua o Aotearoa ki te taha o tōna whānau i ahi Tareiria. Ko ia tētahi o ngā niwha i whawhaitahi i te taha o te ope taua Māori 28 i Crete. I roto i ngā taune, kua ara ake etahi tohe e pāne ki a Tianara Sandy Thomas i tana tātā i te mahianga ope taua o Aotearoa i ngaro ai te mana o te mautere me he tirania i te tau 1941. Nei rā ari peka timutimu. E kore rātou e kaumātua tia aha kua huri ai rātou ki tua o te ārai. While he was Sandy to the family and friends, the awards, his writings and his stories make him a special wartime warrior and a Kiwi warrior to boot. Ko Sandy Thomas tētahi hoia Pākehā i whawhai ki te pakanga tuarua o te ao. He became one of the most dashing and seasoned commanding officers of the infantry in the New Zealand Army. On that note, I will end. Ko Ngāti Tūmātuenga, tātou, we of the Army. Kia kaha, kia maia. Hear our cry, be strong, be brave. Or as Sandy and the infantry say, onward. I te tau ko 1941, i whawhai ia ki te taha o te ope Māori 28 ki te pakanga o Crete. Nobody gave the order for it and everything, but there was suddenly right along the whole line, not only our own company, but the other company at all, as well, in the same instant took up this tremendous shouting, and you could hear everything. Maori hakas, cottage cries and shouting. And it was a tremendous din. And it really rose one's spirits. There was tremendous exhilaration as we went forward. Aha koa tōna maia ki te mura o te ahi, nā no I wero atu ki te hunga ngoikore, ki hai hoki I whai kiko ki te ao o Tūmātuenga I Crete. While I was excited by the times, I was too young to appreciate that they were fighting for our freedom and our way of life. All of this has been encapsulated in spades in the life and deeds of the warrior we are farewelling today. Rest in peace, Sandy. Ai marika ka maumaharo tonu tātou, kia rātou. Ripeka Timutimu, Te Karere.